A ni'n fyw. Croeso i'r stream. Heddiw ni'n mynd i bod yn chwarae fwy o Worms W.M.D. Ac ydy unrhyw'n mynd i curo Morgan eto? Come on. Fi'n surprised chi ddim di gangio fyny eto, achos dyna beth byddwn ni wedi. Na, mae just... Fi'n caru'r gêm yma, a mae'n meddwl lot. O'n i'n teimlo, oedd e fel long proses o perswadio pawb i chwarae'r gêm yma. A nawr fi'n gyda chi ar y gêm yma, hooked gobeithio. Gobeithio ni gallu parhau gyda fe. A neud rhyw fath o league, you know? Fel point scoring a popeth, ond... O'n i'n mysio bod y road sa gynta a hamra chdi, so... O'n i'n dal nôl sa gynta. Wrth gwrs, ie. Wel, paid dal nôl nawr, Emrys. Go for it. Na, os mae'n mynd gynta. Dwi eisiau pick and choose esgyshoda na fe. Alright, good. O, James, ti ddim ar y line nawr. Fin? Oedd fi dal gall llun? Rwy'n dal gall llun fe ti. Ei, Emrys, ydy hwnna'n Dungeon of Dis Chris ti sydd dy ti? Na, in the Giant's Bomb, di hwn. O, Giant Bomb. O'n i'n gweld, mae dy ti un oren Dungeon of Dis. Oed. Dy ti un o'r robot heddiw. Hey, merch. Well, merch Dungeon of Dis, on. Yeah, un llwyd, mae'n edrych yn eitha cool, actually. Fi'n hoffi'r robot. Yeah. Mae'n mwy low-key i... Ydy. Bydel... Social formal gatherings, ie. Ydy, yeah. You know, mae'r delwedd mor cartoony, you know, it is what it is. So ti'n cael get away. Go on. Pa scheme ydyn ni eisiau gwneud? Beginner, Intermediate, Pro, ESL, Full Wormage, Classic, Destruction neu Fort? Intermediate. Yeah. Good. Cool. Ready up! Okay. Wel, mae yna ail o Rhagfyr. Ydy pobl wedi bod yn agor ei advent calendars. Ie, fi wedi. Mae dy fi un Reese's... na, beth yw e? Reese's Peanut Butter Cups. Ooh! Yeah. So, fi ddim... diwrnod cyntaf, ges i un dark chocolate, a fi'n cysau chocolate di. So, o fi di roi ei brawd fi'n syth. Nes i dweud, sorry, ca ti isio hwnna. Fine. Done. Ond fi yn caru peanut butter. Ond ti o beth fi'n hoffi yw Reese's Peanut Butter Cups mewn milkshake. Ti erioed wedi trio hwnna? Mewn milkshake? Na, Mae hwnna'n anhygoel. Beth, y bits yn efo? Ie, os ti'n mynd i Caerdydd, right? Fi ddechrau. Sorry nawr, game mode. Sorry, mae multitasco fi'n mynd right lawr, achos mae rhaid i fi canolbwyntio. Right, ydy... Oes na... Falle. Ni'n gallu mynd mewn fan hyn? Look to your enemy. Falle, sy'n siŵr. Na fi. Fel arfer, mae yna rhyw ffordd mewn fan hyn. Okay. Come on then. Un peth sy'n nofio fi am y gem am mwy na hen Worms ydy, cos mae'r bob dim mor fanwl. Weithiau dwi'n rili'n gwybod beth i be dwi'n sbio. Yeah. So cyn hwn, Worms, so Armageddon i chwarae. Oedd o'ch chi'n gwybod yn iawn be oedd be fan'na. Diolch am y dilyn. Oh my gosh. Cymru anareol. Cymru ar anareol. Like unworldly. Fel mas o'r byd yma. Fi'n credu yw e. Yeah, nice. Diolch am y dilyn. Croeso i'r crew. Whoop. Ie, mae'n gallu bod yn galed. Like, dweud pawym ydi pawym. So hopefully mae pawb cael. Alla ti'n gallu a ddim yn gallu mynd. Yeah. Fi deall beth ti'n dweud. Yeah. Ond o ran y set... Oh no! Brilliant.
Ond o ran y set-up, rhaid dweud oedd hwn loads haws na Oh, Armageddon. yeah. Bang often comes Jesus. in a small box. Dyma ni. Right, ble mae pawb? Time heals all wounds. Oh, okay. A frog in a well talks to Captain Picard. Oh, big no. bang often comes in small box. Oh, mae'n fi. Right. Beth yn byd over controls ar y game hyn? Sa'n gofio no. Mi'n gang o lan erbyn Morgan. Ydyn ni? Os ti eisiau, dim ots da fi. Fi'n credu bod bach yn petty os ti'n neud hwnna, ond neud beth ti angen neud. Na, petty schmetty, like. Petty schmetty. Wel, falle na i... Gallai tîm o lan gyda Emrys, a wedyn, you know, bydd hwnna ddim yn nice, bydd e? A Emrys yn dweud na, fi eisiau Na, mae'n... Na. Mae Cymru ar ran y reol. Nes i drio. na. Mae'n ddrwg gen i, dwi'n dysgu Cymraeg ar hyn o bryd, mae Cymraeg yn araf. Na, mae Cymraeg ni'n araf, paid ffoi ni. Yeah. A ni wedi siarad ers mi'n tri? Rhywbeth Ie. fel yma? Ers, Meithrin? ysgol fi. ganraf. Yeah, Meithrin. Na, ni'n crap. Siarad am dy hun, boi. Ti'n good. Right, dyma ni. Star. Mae hwn gobeithio, os dwi gyda... Oh, yeah. Right, here we go. Dau mewn un gobeithio. Oh, yeah, come on! Na. No! Ei, diolch, dych chi'n stream o'n aml. Ie, ni'n trio. Ni'n trio trio. gwneud... Wel, ni'n trio gwneud cwbl o streams efo pawb. Like, yr Ie. wythnos. Mae Morgan yn stream o Trin yn Ie. dyddiol gobeithio. practically pob dydd fyna, like, Dyn... un o Yeah, gloch obsessed gyda Dungeon y Dis ar hyn o bryd, so yeah, trio cael un y dydd, just am awr i wneud i'r diwrnod gwaith mynd heibio'n gyflymach. Ie. A gobeithio diwrnodau pobl eraill hefyd. Ond ie, mae hwnna un nhw penderfynu. Oh, come on. Pathetic. Oedd hwnna bach yn rubbish. Put your mouth where your mouth is. Yeah. Many parts. Oh my god, mae Rocket League car ar y Oh. map. Mae hwnna'n cool. Big bang often Os comes ti'n gallu, os ti'n digon ddewr i ddefnyddio, os ti'n digon dda i ddefnyddio fe. O'n i'n mynd i ddweud, Owain, pan mae ddim yn tro ti, Ie. os ti'n symud webcams pawb i'r ddeis smidgen, gallwn ni Yndi. gweld y countdown. O, ie, mae pen ti. Ie. Wel, pen Emrys sy'n cyfro'r countdown, ond pen fi'n cyfro'r countdown y game i gyd, so, yeah. So, gwyd, os ni'n rhoi ni ochr arall o ti ar y webcam ar y Streamlabs, fi'n siŵr bydd yn okay wedyn. Ie. Right, let me just... Yeah. Wow. Right. big bang often comes in. Right. O na, tro ti nawr, neud e wedyn, Oh! neud e ar ôl. Right, wedi hanner symud pobl. Right. Pai ffodi. Right. Rwy'n mynd am hwnna. Oh, actually, na rydyn. Oh. Sut ydw fi'n cerdded eto? Cerdded, just draw. Just Yeah. left, fel y A stick beth oedd draws. neidio? X, Control at a keyboard ti. A keyboard. Enter di jumpio a backspace di backflip. Diolch yn fawr. o, ti'n mynd am y carriage i? The novice learns much. Pam mae'r car yn mynd i stopio hwnna? Oh, fair enough. Oh, mae... Oh, Sure. Oh! Chwarae tig. Nice. Right. I'm on it.
Faint oedd hwn yn cymryd o ti? Emrys ar killing streak ar hyn o bryd. Dwi literally lladd neb. Ie, ti wedi cadw mas o'r brwydro i ti. Hwna'n tactig eitha da. Hello. Okay. Whoops, o'n i'n crafting. Right. Dwi ddim bother efo crafting. Ie, dwi'n panicio gormod o hwnna. Na, fi wneud e unwaith, tiod, achos mae yna cwpl o bobl nawr yn chwarae. Oh god, mae hwn yn risgau. Move it. Oh my god. Oedd hwnna'n nuts. Hardly a cry roll. Oedd hwnna ddim gweithio fel o'n i eisiau. Nes i ddim cael y parachute mas digon cyflym. Nath hwnna weithio unio fel yn eisiau. Yeah, yeah. Yeah, good. Good. Drop idea na. Fi. O! Ti'n tu ôl o WM.D, right. Rwy'n methu gweld ti. O ie. Oh gosh. Ydy hwnna gwell efo'r webcams, Morgan? O, mae loads gwell, diolch. Ie. Wel, jyst yn meddwl, i fi, y bit cyffroes yw gweld yr Ie. eiliadau mynd lawr a rhywun yn really mynd yn stress. Ie. Rwy'n just trio cifio fel mae webcam fi fy'n mynd. Mae Cymru yn gofyn pa gemau ni'n chwarae. Oh my gosh, mae hwnna'n cwestiwn da. Ie, Ni'n chwarae bach o bopeth. Ie, ni'n chwarae fel A mixed ddim bag, really, like, well, unrhyw beth o gemau retro, gemau cymunedol, i gemau newydd. Ni'n Oh, come on, leave me alone. Don't do that. Chwarae lots o gemau multiplayer. So fel, rai mae fel grŵp o pobl gallu chwarae. Fel Beef ar dwi'n hyn, what's it called? Among Us, Human Fall Flat. Oh, that did not go the way I planned. Oh gosh, no. Fi'n byw o mlaen. Yeah, ni'n chwarae loads hefyd gemau horror. Pokemon? Yeah, Pokemon hefyd. Phasmophobia, Ie. unrhyw beth chi'n gallu meddwl am. Yeah, mae like variety really. Os mae viewers ni eisiau ni chwarae o neu trio game, bydd ni'n trio fe. Ie, ni'n hapus. Ie. Eitha agored, ydyn ni. Os ti eisiau like, gweld pa fath o game ni'n chwarae hefyd, ti gallu edrych ar ei YouTube channel ni. Mae loads o fideos arno fyna hefyd. Ie. Ond, yeah, ni ddim really uploadi hwnna lot nawr, just Na. oherwydd y pandemig. Ni methu cwrdd lan. Oherwydd hwnna beth ni fel arfer yn gwneud yw ni'n cwrdd lan ac like, chwarae fel grŵp mewn yr un ystafell, like multiplayer games. Ond, Ie, bach takeaway hefyd. yeah. Oh. What was that? Oh dear. What a gwael. I don't know if not. Yeah. Oh Wyt yeah. ti'n clicio ar Morgan, neu? Sa'n siŵr pwy roedd fi'n clicio arno. Wow. Indiscriminate bombing, hwn yn war crime. Oh. Amser am mince pie, rwy'n meddwl. Oh, nice. Na, Nice, da iawn. Fi'n troi fy mic definitely. band hefyd, so ti ddim yn clywed. Oh, Na, ddim na. ASMR te. ASMR, Oh. shit. ASMR o Pity. mince pie. Not a chance to succeed. Oh, damn. Oh, Oh, beth ti di neud fan hyn? Ie. Oh, what? Right, okay. Fi'n trapped. Boom. oh. Bad news travels fast. Oh, o'n i wedi dweud tro diwetha Emrys, dylen ni swapio bod y ddau ni ddim gyda'r un hetiau. O Ti'n ie. edrych, mae'n mynd yn eitha confusing yn dwi? Yeah. Un o war crime dy fod yn gwisgo fyny eitha ochr arall yn di. Ie. Hwn yn fashion crime. Close your Ie, unrhyw het gyda seren fel yna. Wow. Okay. Just you wait.
Good. Big bang often comes in small box. O! Fi'n gobeithio yn ystod y stream heddiw mae rhywun yn Oh, mynd i galw just fi ar fy don't ffôn. do it. Don't do it. Just i chi gael clywed fy ringtone newydd. Nice. Ringtone newydd. Victory is O, beth ti wedi newid e eto? Ar stream? Yeah. O, A bydde ti'n... Mae fe'n eitha apt am heno. Just roi e fewn. Just dweud e fel na. Mae Cymru yn y reo dweud wedi... Dwi wedi... bang often comes in small box. Dim fi... O na, ti si. Dwi wedi newid shiftiau... O, mae shiftiau nos. A hoffwn i weld yn y nos i ymarfer fy sgiliau gwrando. nice. Beth yw y channel YouTube? O, ti di wneud e. Yeah, o, just nice. wedi rhoi link yn yr Class. chat. Yeah, hwnna'n un o'r bwriadau y channel yn chwarae, really, yw i creu, cael fideos o mae Tortio, pobl... just Ooh, rhag yeah. ofyn bod ti'n... Sorry, one moment, No. one moment. Time flies Oh god, quicker. beth fi eisiau. Na i cario ymlaen, so ie, dyna yw y syniad. Bod pobl sy'n dysgu a pobl rigl i cael hwyl a ymarfer Cymraeg. Oh my Cymraeg. Brilliant. Gall hwnna ddim wedi gweithio'n Shoots gwell. an officer of the law. Brilliant. Whoops, Wow. sorry. Could turn the war. Yeah, na, hwnna'n y bwriad efo'r channel hyn yw i creu fideos bod pobl gallu gwylio i helpu nhw os nhw'n dysgu there's dim lot o fideos ar-lein o Cymraeg mae gemau fideo so yeah, just eisiau creu rai There is pobl no gwylio. smoke without Pam ti'n neud o? O, mae'n mynd am y thing. O, edrych, mae'n bod yn cawod, mae'n redig I ffwrdd. Mae hwnna'n mynd tail lovely. Look to your enemy for a chance to succeed. There is no smoke without fire. Ooh. The art of fighting with fighting. O, diolch. Dwi ddim yn hoffi Twitch. A dych chi'n chwarae RPGs. Yeah, a hwn yn fair. Yeah, mae rhan... Ni wedi bod yn rhoi fel yr y VODs, I guess, y recordings o'r live streams ni ar y YouTube channel. Yeah. Dim byd yn nhw, ond y rhan fwyaf o'n nhw. Just y Just rei pryd ni'n gallu ni'n meddwl- cofio. Yeah. Just y rei Mwy nag unrhyw yeah, beth. pryd ni'n cofio, really. Pryd ni'n cofio gwasgu'r export button. Y rhan fwyaf fel y rei sy'n nice a interesting. And, Big bang. yeah, RPGs, So, wyt ti'n cyfri fel Pokemon fel RPG? Neu ti'n meddwl fel Dragon Quest a game fel na fwy RPG? Achos mae'r... Oh. God. Oh, brilliant. Please. oh, Oh, na. oh! Oedd hwnna'n good shot. You reap what Dwi'n dod o gogledd, dwi'n gwybod sydd wedi trin defaith. Dwi Oh, yeah. Dwi dwi RPG hwren. big bang often comes in Oh, small da iawn. Nice. Nice. Ie, falle. Wel, rwy wedi... Rwy methu aros am Cyberpunk, so... Yn y Ydy degfed nawr, Cyberpunk yn RPG? Yeah. Yeah. O'n i'n meddwl oedd hwnna fwy fel open world game. Yeah. Sandbox. Wel, mae game. lots o... Wel, mae... Go Witcher yn- RPG elements, dwi'n meddwl. ie. Oh, okay. Yeah. Ie. Oedd ti'n dweud Emrys oedd Yakuza diweddar gyda RPG? Mae Yakuza newydd yn hollol Ne. RPG. reward, Oh, wow. not to be Ond just yr un newydd, lle. Mae lleill yn brawlers. Yeah. Sa'n cofio pwy... Pa lle Ei, wedi pawb? noswaith dda. Ieian. was the past in the future. Mae Ieian yn brysur yn neud assignment prifysgol heno. Go with your So dyna pam dwi ddim yn chwarae heddiw. So, Yeah, yeah. dwi'n neud gorffen 2, so... Right. Mae Cymru'n dweud mae'n ddrwg gen I, mae Twitch ddim yn gweithio ar y ffôn. O na. Bai Oh, dyna poeni. pity. Oh no. Oh. Un munud. See ya.
Oh, Suspect is God, approaching. don't do it. Oh, fuck. O! Neud hynna. Yeah, I'll have you well. arrested for that. Be fi'n gallu neud, eh? Oh yeah, my Twitch mobile app yn a bit temperamental. Yeah. Diog iawn i mynd i'r PC. Oh, come on, Kimmy. Ti'n gwell na hwnna. Fi ddim yn nabod ti, ond ti'n gwell na hwnna. Ti'n gallu neud e. Oh. Oh! Oh, what a shot. You've been served, sunshine. Bye bye. A death in the line of duty. Da iawn, James. Constant dropping. Da iawn. Ti ddim O, yn ti'n- swnio rhy hapus. Ond dwi ddim. Ond fi'n impressed bod... Oh, Ti'n gwybod beth? Ti'n deserve hwnna fel nes ti ddweud i fi. Leave me alone. Fi ddim yn chwerw gobo. 15 ar ôl. Brilliant. Be careful, yeah. Great. Yn y gwely, dydd hir, yn gweithio am 15 awr. Waw, fi ddim yn beio ti. Bang. Mae'r shifts hir yna just yn... Waw. Yeah. Beth ti'n gwneud? Mae NHS yn short-staffed. Oh yeah, I bet. O, da iawn, Kimmy. Mae fy ngwraig newydd dechrau, ar fi'n dechrau gyda NHS. Gyda popeth, so... Mae'n gweithio fel Cera hyn o bryd sydd fel 15 awr a stuff, ond fi'n gwybod bydd yr intensity a pethau unwaith mae hi'n neud gweithio i Decent athro shot. ysbyty. Ac fi'n credu mae fe'n Prince Charles yn Merthyr, Right, so yeah. mae hwnna'n mynd i bod yn hectic. Yn enwedig dros What Doleg, oh my the- god. Ready? Oh yeah. So, So, yeah. right obviously. Okay. I'm out of here. Got him. Oh, oh. Couldn't let me bad at all. That's better. Oh. Mae Cynni wedi dweud dwi'n cysau'r ysbyty newydd yn Cymraeg. Pam ma? Pam? Par un y dyn hwnna? Yr un... O, newydd sbon, o'n nhw wedi agor yn gynnar o'n nhw achos popeth. Oedd nhw? O. Ie. Ie, oedd e fel, bod wedi bod yn un fel specialist fi'n credu. Mae'n nightmare parcio yn fi... O, na. O, mae parcio mewn cwpl o'r ysbytau yn gallu bod yn anodd. Mae'r un yn Casnewydd yn gallu bod yn hynlle, achos pan mae'n llawn, a tiod, Right then. Time dyw e to ddim get yn some huge. A wedyn ti angen parcio kind of round y cefn a cerdded lawr. Ie. Have you seen the choice I've got to make here? Mae ti barricade i'ch hun mewn? This is surprising. Na. Put your Check hand your gweld on fi. your money. na, dwi'n ddim de. Na, ni ddim anyway, achos mae'r... Yeah, Dwi we've ddim just yn gweld dangos like ni. There is no tiny bit o point gyrd y trwy un o'r ffenestri. O, fi heb gwneud job hollol gwych. Oh, you. You're Oh, why won't you die? constant dropping. Where's the stone? Reinforcements. Oh, na. O, os mae'n... Rhaid i fi bod yn fwy clefer fan hyn. O, fi ddim yn gwybod sut. Na, o, ai, wyt ti'n trio hyn o blaen, bydd ddim yn gweithio. Yeah. O, hwyl fawr. O, pallu wedi pawb. Sut fi'n cael y Mae leaderboard? Emrys yn coch. Dwi'n porfo Morgan yn glas. Diolch yn fawr. Unwanted present. Time flies quicker than an arrow. Oh, mae di be right back, mynd i'r PC. Ah, chwarae teg i di Kimmy.
Eithon ni dwy'n perswad yn y tîm. Oh The god. art of fighting. We're fighting. I suppose os ti just yn clywed, di tabio ti dal yn clywed ni, ti methu gweld ni, I'm on it. mae popeth ni'n dweud yn really random achos y game. Yeah, especially Yn random screams. dy beth. Y sonau yn great. Yeah. Hwna'n Mae'n sioe gwahanol. Morgan yn teleporto. Ond ble? Y thing yw, dwi ddim really gyda clem, achos does na ddim... David. No, dwi ddim y kind of map lle chi'n It's in like diogel. safe space. Come on then. Na. Okay. It's mynd yn a bit yn y canol. Hurry. Wow. Hardly a crime. Gallwn ni wedi... Ie, no well. Gallwn ni wedi blowtorch ar fanna, ond... Gyda'r deg, fi ddim really'n disgwyl i para'n hir nawr. I'll be on the Ma- bait. Rhwng James a Emrys, just yn mynd amdano un specific. Na. Oedd hwn byth yn mynd i bod yn game hir i fi. Dwi'n meddwl ni just gyd teleportio i'r un twll o fyna. Llenwi fyna. Emrys. Hei, nes i helpu gyda stream sim racing ti. Fi ar, right? ie. Nes i gwylio hwnna am awr, helpu, you know... A Google Earth fi. A Google Earth o Caernarfon. A Caerphilly. Jesus. A Caerphilly. Ie, oedd y thing yw, yn Caernarfon, maen nhw wedi fel addasu Google Earth i bod fel little toy town model thing, so mae'n edrych yn really cool. Ond pan ti'n mynd Caerphilly, mae fe ddim gyda'r effaith yna. Oedd Emrys yn meddwl bod e fel na am hobman, nes i dweud, no way, definitely not. So, eithon ni hedfan fel ni yn yr Google achos oedd e ar yr Oculus. A ie, oedd e ddim mor impressive yn Caerphilly. Success has many friends. Pupil, duck now. Oh my god. Wow. Fix the Karma Police yw hwnna. Ie. Karma Police. Jesus. Dych chi'n myfyrwyr pob un yn un na? Dim ond James yw'r myfyrwr. Comp size fan. Dwi'n hen, a Emrys, ti ar un oedran a fi. Ynddo, dwi'n hen ynddo. Owain yn ifanc, person ifanc. Yeah, Ond mae'n gweithio job uwch- swydd. Rwy'n no, beth i graduate yn y Cymraeg? Graddio. Uwch grafio? Yeah. things come. Graddio, Blwyddyn- ie. To Yeah, graduate blwyddyn yw graddio. diwetha, Yeah. Rwy'n uwch grafio blwyddyn diwetha. Na ddim uwchraddio update. Oh, You've yeah. been updated. Owain upgrade o'r software there. Blwyddyn yn ôl. Actually, mae hwnna'n quite apt i'r job ti, though. Yeah. Uwchraddio. Oh, man. Ah! Oh no! No! Like a bird. No! It's cheap. Wasted turn. Dang it. Grab it. Yeah. Na, so rwy'n yn myfyrwyr. Ond, rwy'n gorffen nawr. Yes, sir. Actually, oes dim ond un cymeriad sydd â ti ar ôl, James? Na, dau. Dau. You've got to cuddio. Ah, that's fine then. That's fine. Oh, Mae hwnna'n handi Hi fi bod yn dick. gwybod. Just No, JD, give you that. Wel, ti blinin roi... Dwi'n meddwl sy'n byd efo 61 damage yna, guys. Yeah. take your loss like a man. Come on. Wow. Crime fought back today. Oh no. Oh. Oedd gen ti dim TNT? Patrolling the streets. Na. Ond... Yeah. We're fine. Oh. Knock, knock. So yeah, yr ateb i hwnna, James sydd ddim ar webcam yw'r myfyrwr, pawb arall yn gweithio llawn amser. Start. As you want to go on. Peth yw, os ni'n mynd mewn i fwy o manylder, mae'n swnio fel rhyw fath o blind date.
Anyway, Morgan, fi'n trin am he, a fi'n gweithio fel dyn nhw he. Fi ddim eisiau neud hwnna, ond dyna Ie. beth mae'n syniad, ie, os ti'n dweud mwy o manylion. a chi'n gallu cael ymateb, neb wedi gofyn hwnna, Morgan, neb wedi gofyn, so... Pam ti'n rhoi mwy o manylion. Right. Emrys now. Sickness is a thing of the spirit. Health is better than wealth. Sickness is upon us. So, odds, beth yw'r, faint o amser chi'n credu... Oh, brilliant. Faint o amser chi'n credu i ni, oedran ni, i dderbyn y vaccine Covid? 6 mis i blwyddyn. 6 mis i flwyddyn? Ooh, Yeah. okay. Yeah, that's like pass. Diwedd pass, fi'n dwi. Okay. Hmm. I'm on it. Oh no. Wel, nhw'n mynd i roi e i... Care as a Yeah. Owain site man. Homes. Oh. Ie, rwy'n meddwl bydd yn syniad da i roi e i'r pobl sy'n fel frontline yn gyntaf. Ie. Like, obviously, NHS staff a popeth. Ond wedyn hefyd, like, pobl sy'n gweithio mewn public-facing job. Fel, I'll have you arrested for that. like, pobl yn restaurants, like, servers. A popeth fel hwnna. Oherwydd mae'n... Yeah. Mae nhw'n dod mewn contact i fel pobl am eu job nhw, so bydd yn syniad i nhw cael e cyn rhywun fel fi. Ti'n gallu hunan ynysu? Ie, oherwydd rwy'n Gare. Paperwork. gweithio am fy ti ar y foment. Ie. Nearly cuffed myself there. All good things must come to an end. Ever get a headache? Be mae Emrys yn mynd i wneud? You... Ah, yeah. Oh no. Bunker Buster! It's hurtful. Crime fought back today. Don't shoot yourself in the leg. A new beginning. O, ie. Dwi'n gweld situation lle mae Morgan yn ei. Yeah, but then no. Na, gyda nifer cynlleiad sydd dy fi. Wyt ti'n gallu ddefnyddio bunker bus hwnna? Owain. Na, I'm more... Oh! Rwy'n fi'n No gwasgu way. space am jump nid enter. Oh dear. Just for your coffee. Yep. Yeah. 5 damage. The one appointment we all keep. O, yes, i mawr. Yes, sir. James, wyt ti'n marw? Na, dwi'n dal... For the boys yn dal... Na, y YnChwarae ei ffydd Morgan. Yeah. With the... Ie, nes i cymryd e allan. O, Wow. ni just angen dŵr. Y dŵr dod lan. Yeah. You're just a petty thief. Hwna'n 10 munud i ffwrdd. Officer in action. So mae mewn best interest chi i llusgo'r gêm allan lle dwi angen chi gyd marw cyn. Ooh. Fe'n It's diddorol. about time you were caught, sunshine. It's about time crap. you were caught, sunshine. O, lwcus di beidio actually brifo ti, though. O, Dau dau. can- O, dau. O, no. Yeah, but then... Well, everything good, but everything bad. Ie, hwnna'n disgrifio fel pob bad situation erioed. Rwy'n yn da, wedyn rwy'n yn ddim. Brilliant. Arrow that shot. Diolch. I'll have you arrested for that. They just open power in place. O, ydy hwn yn swnio fel dodgy scam? From 3 i ddechrau. We had issues taking your monthly payment. Please update your information to avoid loss of service. Update my3login.com. Oh no, that's dodgy. 50 URL, hwnna, y link. 50 yn dweud. Beth yw'r link nhw wedi rhoi i ti? Mae'r link dweud update my3login.com. O.
Ie, 100%. Ie, yn legit, 100%. Rwy'n nhw y card detail ti. Yeah. Bydd ti'n Nigerian prince mewn no time. A fi barod yn. Hai ffoen i'm hwnna. Ie. Mae Kimi ar y account ar gwahanol wedi dweud mae'n ddrwg. Dwi'n anghofio password am aneirol account. Dwi ddim yn smart. O, paid y ffoen i. Rwy'n anghofio passwords trwy amser. Ie. Ie. Bobby on the beat. Like, literally, rwy'n anghofio passwords. 3 eiliad ar ôl rwy wedi setio nhw. Dim ond o'n i'n ddyrol Morgan am. Oh, come on. Fa hwnna'n ridiculous. Un o'ch chi gorfod ennill. So, just byddwch yn gall, Oh. you know? Hwnna'n briliant. Ydy Oh. wedi digon? San? Ie, dyna ni. I got skills. I got bills. I gotta be. Start as you need to go on. A short rope ties nothing. Oh my god. Yeah. You'll just fix the problem, not the pain. Grab it. Grab it. Crafted it. Dismantle. Oh, bydd Morgan rhoi girder up law. O. Na, dim angen good at all. Dwi'n hoffi fel y little jive dance mae'r Worms yn gwneud. Like, yeah. Yeah. O, dyna, edrych chi'n hwnna. Yeah. Move it. Yes, i mawr hwnna'n explosion yn half. A frog in a well talks to itself. Beth oedd dywediad hwnna? A frog in a well talks to itself. Fi ddim yn siŵr. What? Oh, god. Really? Really? Ti yn hollol nuts. Fi methu credu nes ti hwnna. Mae Oh, hwnna yeah. fel the stupidest move ever. Pam by ti'n neud hwnna? Fi'n mynd i lladd ti nawr. Wel, lladd Emrys gyntaf. Mae'n cael 2. Pam? Ti'n rhaid... OK. Mind over matter. Oh, dyna chi dacteg. Like water to a wilted flower. Pe play. Oh dear. Let's go. Right, here we go. Hey! Diolch am y dilyn. Cimi lama. Oh na, fi ddim gyda... Croeso nôl i'r crew. Haha. Hydrate. O na, mae gen i dŵr. Right fan hyn. Yeah. Nice. Actually, oedd hwnna'n ôl bore yma. Ych, mae'n twym. Oh, Ah, shit. Come on then. nôl i'r Pepsi. You can Oh, fight just rip James. move it. Nawr, mae hwn yn mynd i bod yn anodd. Beth yw Twitch points? Well, y points... O rai wyt ti'n just, like, redeem o fanna. Wyt ti'n just redeem o cant nhw. Mae nhw'n fel, like, points ti'n ennill gan gwylio channel. So, bod pob channel yn cael channel points i hun. Game A da, mwy game ti'n da, Emrys. gwylio, Game da. y mwy ti'n ennill, a wedyn ti gallu fel redeem o nhw am pethau. Ac mae un yn nhw yn hydrate. It's like, oh, mae'r Twitch streamer angen o fe dŵr os mae rhywun yn Has the greatest redeem o hwnna. Like emoji only chat. Stuff fel hwnna. vehicle incoming. Sa'n cofio Oh, beth yw'r actual ratio o faint ti'n... Like, faint o pwynt ti'n ennill. O I'm on it. faint o amser ti'n gwylio. Sa'n cofio, ond... Yeah, ni gallu creu fel little actions a rhoi pris, like, oh, 200 pwynt bydd hi'n siarad mewn
voice doniol neu rhywbeth. Ow. Dim bod hwnna byth wedi digwydd, ond ie, Na. gall e digwydd. Ie. Gyda dda i Ie. gwybod. Rwy'n meddwl ti gallu hefyd edito un o'r Game. emotes hefyd, neu unlock un emotes. Game da, Emrys. Nes i ddeud, o. Hey. Na, ti'n mynd i ennill, ond fi jyst yn dweud, o fi'n credu nes i ymestyn yn mas eitha dda. If I may say so myself. Just yn dweud. Cynt disgwyl i ti ennill nawr. Oh my god. Be hwnna? O ie. Oh, alright. Yes, sir. Looking out a window. Oh, copyrighted music. Oops. You reap what you sow. Swear to God, if Morgan wins this, I'm gonna lose my shit. Ie. There is no audience without boring. Oh man. Ready. O, fi ddim gyda digon. Fi ddim yn credu mae dy ti bunker buster arall. So fi'n mynd i chwarae chances fi. Dwi'n bod yn honest. Come on then. If I'm being honest, can you be? Yeah, yeah. Cunning. Cunning. Put your mouth where your money is. Wait a minute, Mr. A Postman. new beginning. Yeah, yeah. Dwi'n gallu craftio bunker buster. Ie, hynny dwi'n trio sbio ar hwn. Oh, shut up! Boggy special sauce. Beth yma boggy special sauce? Doesn't sound a bit wrong. O! Mwna ma bog... O. Rwy'n ti angen ffeindio fe mewn y crates neu yn yr... Dwi'n gytuno, dwi'n gytuno. Na, dwi wedi dismantlo fo o rhywbeth arall. Ooh. Nice. O, Cymru wedi dweud, a iawn, dwi'n hen iawn am y Twitch, am yr ifanc. Ah! Wel, fi'n hen. Dwi'n Gallu hen master hefyd. o fo os ti'n trio. Just, gallu bod yn Twitch master os ti'n rhoi eich Wanna ymenydd i be fo. a master, Pokemon master. Ti'n cael bunker busters mae gyd? Oh my god. Oh no! Oh. Oh! No! Ti'n One, jocan! fucking what the fuck have you... Oh, I'm pissed. I'm livid. Ti'n jocan? What? Rwy'n methu credu hwnna. Liability? How am I the liability? Oh. Rwy'n methu credu bod ti wedi O'n i'n ennill gwybod, hwnna. mynd i ti fewn i'r ogof thing yna. Yeah. Rwy'n... Waw. Ti'n gwybod... Fi gallu sy'n ymateb i Cymru. Cymru, ni wedi cael sesiwn Dungeon Yes. a Dreigiau, a oedd e'n epic, a oedd gyda ni Dungeon Feistr amazing o'r enw Dafydd, a mae fe ar ein channel YouTube. Please gwylio fe, achos oedd e'n noson mor hwyl a hilarious a brilliant mewn pob ffordd, so yeah. Fi'n Nes ti ffeindio... joio fe hefyd, Owain, Dungeon and Dragons, y Dungeon a Yeah. Dreigiau sesiwn ni? Dyna fe. O, da iawn, da iawn. Oedd e'n rhywbeth mas o'r byd, achos o fi a Thomas ddim di trio fe o'r blaen, so o'n i Ie. fel, oh my gosh, beth yw hwn? A wedyn, erbyn y diwedd, oedd
oedd Thomas really mewn i'r cymeriad. Oedd e fel, fi'n mynd i lladd e gyda Ie. bwyach. Oedd e Ie. mor funny. Ond ie, fair play. Pre-warning though, mae like chunk cyntaf o'r fideo o'n i Setup. creu cymeriad. Yeah, Ma- skipo ie. i fel 2 awr mewn. Yeah. Yeah, probably rhywbeth fel 'na. Yeah. So, A ni'n mynd hefyd, i rwy newid y wedi- scheme? Yeah. Sorry. Rwy wedi dechrau chwarae D&D efo rai o co-workers yn gwaith fi. Fel pob dydd Iau cool. ar ôl gwaith ni'n mynd ar Zoom a chwarae D&D. Ah. Quite hwyl. Nawr dwi'n gwybod pam ti'n nethu wneud sesiynau. Yeah. Reviewn dweud. Fair enough. Reviewn. O, ti eisiau trio lefel hwnna efo 2 island? Falle bydd Oh, hwnna'n- go on then. Go on then. Bydd hwnna'n Sure. funny. Okay. Oh, mae'n Size. teams. O, rwy'n gallu rhoi y size lan. Literally didn't change it. What? Rwy'n gwasgu generate o landscape generator, a mae literally ddim yn newid. I just yn fort mod mae o. Oh yeah, fort mod dim ond hwnna sydd, yeah. Fair. A bydd fi'n trio hwnna. Hwnna'n edrych cool. Damn it! Rwy'n heb di newid o'i scheme i fort mode. Oh, pa funny. Dim ond. Whoosh! Big bang often comes in Oh, fi... Wait a sec, Ah! pwy sy'n ar tîm fi then? O, ni ar teams? Yeah, mae'n... Ie, 2 yn erbyn 2, ie. mae hwn yn funny. Ah, damn it, pam mae fi ddim rhoi ar fort mode? Oh, mae'n funny, achos mae fi a Owain yn erbyn Emrys Beth- a... Beth y byd ydi flag hwnna? Well, you know, yr enillwyr... Ba flag? Mae'n Dark Ghost. Na, edrych ar y... ar y island, mae yna truck. Oh, Emrys. Mae yna Emrys Yeah. yna yw Is it like, logo I've Emrys. fallen and I can't get up? So basically, mae'n tîm Owain yn erbyn tîm Emrys, ond fi Oh. ar tîm Owain. Rwy'n gweld. Big bang A often mae hwnna, bydd hwnna'n good, actually, achos bydd rhaid ni cyfuno'n Yeah, syniadau ond hyn a... wedi bod galed ddim ar fort, like, game mode. Right, gawn ni weld. Sydd dyn ni. Diddorol o gynnwch chi Union Jack ar eich castell. then. O, na! O, fi ddim yn gallu very, gweld hwnna, achos ti fi tu mewn. Nationalist. Owain. Yeah. Oh god. What? Oh, Oh. Oh, nes ti hwnna? Na. na, mi asyn. we gotta make Okay. ourselves. Oedd hwnna'n rubbish, oedd e? Right, Time for me to put this to use. rhaid meddwl na. Mae pawb yn mynd ar ôl hwnna nawr. So fi'n credu, os ni'n cael pawb o fewn yr adeilad... Yeah. Ie, ma' deg hwnna'n iawn. tactic. Gynnwch chi adeilad. Sgwnnw ni am adeilad. Yeah, no, no. Da ni'n fod donkey. Yeah. Let go with your anger. Yeah, exactly. So ni angen neud y mwyaf o fy'n mantais ni then. So hwnna fi... So cael hwnna mewn. Hi there. Just cael pawb mewn gymaint a sy'n bosib. A wedyn... Chet can. I don't know. Yeah. Yeah. Yw e all... Na, fi ddim yn gwybod y dywediad, actually. All for one. All's fair in love and war, fe. No, mae'n make tea, not war. Dwi'n mwyn gwybod os dwi'n licio thing indoor yn y game yma. Make tea. Yeah, mae'n weird. Dwi'n hoffi fe. Okay, hwn yn... Highway, dyna di'r V1 rockets now.
O, iawn, gyd. Se, os Good bydden ni shot. ddim wedi symud mewn, bydden ni wedi marw fan'na. Siom. Ie. Sy'n dweud. Wait, ydy'r muck ribbon nôl? Yndi. Often comes Yes! Muck rib, muck rib. It's a Christmas miracle! It's a muck miracle. Yeah. A ti Mickey Mouse, apparently. Yeah. Well, hey, kids! Hey! Let's go down to McDonald's. My old pal, Ronald McDonald. Good impression, oh. It's where I met Minnie for the first time. Oh, Standing in line. time Don't- flies. There she do it. was. Oh, Standing nice one. behind the counter. Read what you say. O, mae gen i ti. Oh, Ti'n byr unrhyw un? O, i binci. Big bag. My Mickey impression yn creepy. Mae yn. Yeah. Saras tan Ooh. mae'n dod â Goofy a mini-mini fe. mae'n Na, creepy. rwyf ddim yn mynd i gwneud creepy Mickey heddiw. Then... tro ti, oh. Mae'n awful. Diolch. Mae'n Ie. harrowing. Oh, no, cyntaf na, paid nid hwnna. Ewch mewn o dan cover mwy. Like, ti'n gwybod ti Na. kind of fyna nawr? I suppose nhw methu Mae gweld. Owain nhw, so yn, it's fine. Wel, Edrych ar dwi'n sbio ar y Depp yn Twitch. So ynddo. Oh, Emrys, paid twyllo. Na, mae Kimmy Lam yn dweud mae Mickey impression yn creepy. Na, no Goofy please, dim torture. Beth yw'r bit lle mae fe wastad yn cwmpo lawr wel? Pwy sy'n neud impression dda o hwnna? O, fi'n siŵr taw Bad news. Travel Stephen far. sy'n neud impression really da o Goofy yn cwmpo lawr wel neu rhywbeth. Time for me to put this to use. Alright. Later. Oes gyda chi unrhyw beth gwerth craftio o? Sa'n siŵr. Have you seen the children? Okay. Here? Oh, rydym ar y crafty menu. Yeah. This'll get the yobs off the streets. Oh, What a shot. The art of fighting with fighting. Right, mae rhaid ni ban o Emrys rhag gweld y Twitch stream o hyn ymlaen. hwn yn syniad da. Rwy angen... Morgan, rwy angen 2 tears of a worm a 2 banana bomb seeds. Am beth? Okay. Rhywbeth. Dweud y Twitch sharp, o. Cunning. Neu ydw fi eisiau... It's a banana, B-A-N-A-N-A-S. O. Adfryd. Cymru wedi gofyn dych chi'n siaradwr y iaith cyntaf. Na, rwy ddim. Mae'r teulu fi, wel, mae'r rhieni fi yn siarad Saesneg, ond nhw'n trio dysgu. Rwy fi a fy brawd wedi mynd i ysgol Cymraeg ers meithrin. Ie, fi hefyd. Dwi'n fyny mewn ysgol Sim, Owain. Yeah. I suppose mae hwnna'n cwestiwn diddorol achos os mae pobl yn dweud siarad yr iaith cynta, ydyn nhw'n meddwl rygl a wedi mynd trwy fel ysgol Cymraeg, neu ydyn nhw'n meddwl ydych rhieni wedi siarad gyda chi Cymraeg o'r cryd? Yeah. Achos maen nhw'n gwahanol things, achos byddwn ni'n meddwl chi'n siarad yr iaith cynta o ran... Wel, fi'n gwybod chi'n rygl, ond ie, mae hwnna'n rhywbeth cwestiwn eitha diddorol achos... I don't know. Beth ydy... Dwi'n dod o Gaernarfon, ond Cymraeg ydi fatha iaith just bo man o fama. Smwyd. Mae hwnna'n amazing. Cyngor Gwynedd i ni fatha office sy'n Cymraeg iaith gynta. Yeah. Y byd. So, Well, that was impressive.
Diolch. Patrolling the streets. Wel yn gwaith i Owain. Ti'n gwybod beth o? Ti'n gallu gwasgu A pam chi'n agos i rhywbeth i fel detonator fe? Rwy fi'n masio'r spacebar. Oh. Rwy fi'n gwneud yn rhywbeth. We're getting It's a banana. Yes. Oh no. the art of fighting. Dyna with fi. fighting. Oh, okay. Ready. Fi. Ah. Right. Symud e i rhywle diogel cynta. O, ti methu. O, ti'n cael. Alright. Hey, what's up? And then... Oh, hello. Hiya. Hi babes. Right. Nawr. Okay, I'll go. What? Beth? What? Pam wyt ti'n drefn in? How did... Hidden Sit... dragons, crouching worms. Ti'n cael save teleport? There is no What? smoke without fire. Eat this. Beth sy'n digwydd? Rwy'n methu gweld yn rhywbeth. Oh my god. Oi, Beth, sut wyt ti'n gwneud hwnna? Rwyt Mae ti... yna move lle chi'n gallu swapio cymeriad. bang. Often comes in small lots. What, mid-turn? Yeah. Glitch. Oh, Mae ddim yn Ie. glitch. Mae'n fynd... Mae fe yn actual Worms Armageddon. Bydd Emrys yn gwybod. Mae hwnna... Don't cheatio. Na, dwi ddim yn cheatio. Mae fe'n actual classic move. Yeah. rwy'n ddim gwybod rwy'n hwnna'n What you sow. peth. Classic move. Yeah. Big bang. Mae'n move da os ti gyda... Ti'n desperate i... Tio, swapio. Toilet in it. Uh-oh. Oh no. O, beth ti'n mynd i neud, boi? Rwy'n trio meddwl, rwy ddim yn cael unrhyw, like, long-range ordnance. Pam ti ddim yn teleporto i'r ochr arall? Mae bod bach fwy attacking. Yeah. Angry worm. Ond mynd right yn y corner. Na, na, na. Mynd fyna, yn y skyscraper. yn y Mae'n cynnyrch resensitive, fyna. ble rwy'n mynd? Be ti'n neud? Fyna, ie, fyna. Sorry, Yes, mae yes. mouse yn resensitive, rwy'n, Oh like, my mynd, like, Put your hanner millimeter, rwy'n mynd... Okay. time for me to put this to Wait. use. Mae'r pimps lan. A mae Cymru wedi dweud, iawn, dwi ddysgu'r oedolion yn yr ail blwyddyn a ddim yn llawer i ymarfer. Wel, dyma ni. Pob sesiwn nawr fi'n disgwyl chi ar stream. Gwylio ni, heb unrhyw esgysodion. O, gobeithio bod y fideos ni gallu helpu ti. Oh, crap in hell. Brilliant. Don't hurt the one you love. Nice move, James. Roedd hwnna'n... Oh, but I swear to God, I'll come down to. Oh, God. O, tro fi. Ah. Alright. It's a banana. B-A-N-A-N-A-S. Ah, na na na. Na. Na ba na na na. Banana. Hardly a crime, Lord. Oh, Morgan, sut wyt ti'n symud ar ôl teleport? Big bang. Often comes Nes I ddim symud ar ôl teleport. Roedd fe'n Oh. teleport o'r worm hwnna. Na, nes I blwyddyn hwnna swapio fyna. tîm. Ma' 'na moves sy'n gael chi... Ie. Roedd ti'n teleport Oh. o'r worm yn y... God, ydyn ni wedi Cyn. regu heddiw? Mae Kim Probably. Lam wedi dweud diolch, except the swearing lol. Probably James. Oh, James, sorry, Yeah, Kimmy. Ni di arfer gyda fe, ond fi'n tybio I bobl eraill. Yeah, Sorry. dwi'n cael potty mouth. Mae ddim yn register efo fi dim mwy. Mae'n just like... Sorry, Kim, am y regi. Sorry for the swearing. Regi, gair newydd y dydd. Regi yw swearing. Bydd fi'n trio gwell. Nawn ni Just ddweud dweud... wrth... like a Just dweud Iesu. James, dweud- Iesu. Just dweud, Iesu mawr. Ond pryd mae Morgan yn Big ennill, you know, eto, like,
Nhw'n just slip o'r allan. Ie. Trio newid yr lighting yn un, so rwy ddim yn edrych mor pale. Good things come to those who... O, tro ti o. Rwy'n rwy'n gwneud lighting fi. OK. Wel, fi eisiau O, ennill. un mwy blymyn round tan rwy'n gallu dynofio'r weapon hwnna. Dewch Yes, mlaen. Oedden airstrike. Sut wyt ti'n newid worms te, efo... Ie, o na, ti di defnyddio fe'n barod. Ti'n gwasgu A, a wedyn ti'n gwasgu right button i swapio. Ti di defnyddio fe o gwastraffu fe nawr. Forget it. It's over. Anyway, Done. Cym i lam wedi dweud, na dim problem, cryf iawn, dwi'n hoffi fy clistiau. Yeah, come on nawr. Beth oedd y byd wyt ti'n dweud? No! Beth oedd y byd wyt ti'n dweud, James? Honestly, dwi ddim gallu cofio. Time for me to put this to use. Sorry, Ofnadwy. sorry Cym. Fi ddim yn cofio beth dwedodd e chwaith, achos falle ni'n arfer gyda fe gormod. Be ni angen yw, ti'n gwybod ti gyda'r jar yna, gyda Twitch bits neu donation yeah. neu beth bynnag. Cheers, ti Dyle ti roi swear jar Ti i angen roi ni James. cant bits nawr oherwydd rwyt ti'n... Wel, pob Yeah. amser dwi'n reg, dwi'n rhoi bits. Yeah. Ie, ti angen roi bits. i stream. Like a bird. Always cheap. Bydd ti'n yr... bod yn trofi. Bydd ti'n y bit leader pob mis. There we are. Rhaid fi'n mynd amdano fe. Hi there. Mae rhaid i fi, mae jyst wedi rhoi ei hun mewn lle mwyaf twp yn y byd. Yeah. I'm out of here. Oh, I'm out of here. Actually, mae hwnna'n eitha tricky. Oh, just... You know what, Morgan? Just gal fi fwn, like, just leave me alone. Here they come. Ready to cut. Oh, damn. Batter him. Cover. Hurry. O, da iawn. You can't... No! Oh. Monica, no! Big guy. Ofnadwy, sorry o. Oh. Wait long. Ti'n gwybod beth i fi fyna. Oh. Oh, dear. O, ma yna. Go with your... Lwcus Nice. oedd hwnna ddim di dod off. Beth oedd hwnna? Dal ni jyst wedi Mae un o'n nhw wedi blow lan. Ydy hwnna'n Oh, cant? come on, come on. Oh, no, oh, yeah, How come on. exciting. Come on, Look, come on. No! Oh, yeah. Ah, sut ma' ydw fi'n... dy ti un o nhw. blwmin- No, no, Sut ydw fi'n... Tab. Tab. na. Mynd am... Mynd am yr un cant bydden ni. Ond flipo fe'r ochr arall. O na, ie, mae hwnna'n mynd yn y twll. Yeah, good. Oh. Nice. O, The art of Splish, hunting splash, will I'll fight take in- it now. Splash, splash, I'm taking a bath. Time for me to put this to use. Yeah. So dyna yw ein pwynt gweithredu wythnos yma yw ni'n mynd i cael jar regi ar gyfer James. Cool. James. Bit jar. J-Jar. James jar. James jar. Ond i gallu... O, rhaid creu counter nawr. Suspect has dived into the river. Oh dear. Pryd mae'n dechrau fel... Like, mis nesaf, neu... Naw? Os rwy'n Na. dechrau... Session nesa. Yeah. Oh, god. Ba ddim yn gweithio tro diwetha, fi ddim yn gweithio tro un. Either on Falle ti'n iawn. Falle ti'n iawn. blast Oh, of na. eiffel. o, Him finish. Dwi'n mynd i regi eto, so dwi angen mynd i'r Na, mic. paid regi, paid regi. Paid regi. Please, paid regi. Goose fra bach. Chi wedi gweld anger management film gyda Adam Sandler a Jack Nicholson? Na, dwi wedi gweld e. Yn Yn da. mynd goose fra bach. Wel, mae fe'n neud... Well, I don't know. Mae ddim yn helpu ti anyway, dwi.
Oof. There is no order. Oh, come on! Bloody... Ti iawn, Emrys? Oh, mae'n lawr y gwaelod. Right, mae gen i'n hyn. Bled fi gallu... Be nawr? Land y ben. Demon ti'n siarad am? Strike. O na, ddim hwnna then. Sut ti'n cael ôl special? O, ti'n casglu boxes i ti. Ie, gallu ti? Ie, neud y fanna. Hwna'n cool. It's making sense. Fe'n dda. Coed Effeithiol iawn. Yeah. Officer in action. A Cym wedi dweud, wel amser i gysgu, diolch am streamo, nos da boys. Ei, nos da, Cym, diolch am gwylio. Gobeithio bydd ni'n gweld ti mewn stream nesaf. Ie, dyna'n good. Street justice. Oof. I'll get you. Okay. Supplies. Yn marw? Na. Fe ddim. Siom. Hwyl am y tro, dych chi'n streamo fori. Wyt ti'n streamo fori? Let's go. O gwbl mor Byddaf. Ie, ond bydd hwnna'n, like... Ond just awr ginio, so os ti allu cael amser cinio off, i just gwylio ffôn neu screen. Ie, 1 tan 2 fori. Fi'n credu. Ac y stream noson nesaf bydd... Seal, no Bydd seal Seal, among us, bydd e? os mae'n iawn. O, ie, Ie. bydd ni'n chwarae Among Us nos Seal. Bydd hwnna'n... Bydd hwnna'n noson cymunedol, I'm an bydd officer e. of the law. Ie, Ie. so mae hwnna'n agored i pobl yn Ie. mewn. Os ti eisiau So ymuno ma' mewn efo game hwnna, bydd ti gallu. Ni angen big pobl chwarae. Crime fought back today. So bydd hwnna'n hwyl. Ie. Bydd yn hwyl os among us mwy na 10 pobl. Ie, oh my god. Just, you know, Bydd imagine yn a carnage carnage. o, sut ti'n mynd i voto pethau? Mae jyst yn mynd i bod yn Nos nuts. da. Pobl siarad gyda'i gilydd. Ie, nos da, nos da. Right, dwi'n cael ar y ffôn hefyd yn chwarae fel efo fy flatmates yn y cegin. Ie. Oh, my grudges, you know, yn dechrau Oh, ffôn. A peth yw, ti'n byw gyda nhw, so ti angen bod yn really ofalus gyda'r grudges yna. Achos mae'n digwydd yn naturiol weithiau pan ti'n byw gyda rhywun, so ti ddim eisiau fel rannu lle byw, a nhw Ie. ddim yn teulu. Ond os ti'n rhoi y gêm yna o flaen nhw, mae fel chwarae Monopoly. Mae fe'n mynd i creu fel Ie, Ti'n nad ei cryf o'n emosiynol. mawr dros Monopoly yn y fflat fi. Ie. Oh god. Mae'n hwyl ddo, mae'n hwyl. Ie. O, yw unrhyw un o ti wedi gwylio Formula 1? Ar dydd Ynddo. Sul? O, crash yna beth ti'n dangos i. Jeez, roedd yn insane. Oedd. Sut na fe'n neidio mas mor gyflym? Oedd e'n... Oedd o'n cael siwt newid eich season o'n gallu yn lle 10 seconds withstand 20 seconds o tahan. Ydy e? So, oedd yn menig yn 10 seconds. So hynna pan mae'n cael sgwydwylo fo. Ti allu gweld. O, Oh. tro fi ydi e? Come on boy, yeah. Sorry! Get your game face on, man. Na, beth ti'n neud? Don't shoot an officer of the law. Seithi fe! Sorry, oedd e wedi cael ei... Hello, hello, hello. Oh, okay, fine. Oedd bach o protection dy fe'n dyna gyd. Ie. Ond mae'r siwtio maen nhw'n gwisgo wedi cael ei wneud i wystandio eistedd fewn tan am 20 seconds. So, Ie, mae'n mor lwcus. yndi, ddyle fo ddim di survive efo. Na. Os rwy'n fe'n cael ei, like, knockio allan, yn y Os fod impact, yn. ie, bydd fe wedi 100% wedi marw. Ond mae'n mor lwcus rwy'n ddim, rwy'n fe'n, ddim yn cael ei knockio allan. Oh, come on! Ffaith oedd yn gallu cerad allan o hwnna, just yn Ie. nuts. Roedd fe'n, like, beth oedd fe, 144 miles an hour? Ie. Impact?
60 hollol bai fo, cos oedd o'n cytio draws cifiat a hit y tiar, ond Ie. Rwy'n nhw'n dweud oedd cifia probably mewn y blind spot fe, oedd e. Oedd, ond mae cifiat a Grosjean efo reputation am rasio. So, Ydyn nhw? di. Fel Cifiat. rivalry. Torpedo di nickname o yn yr... Oh god. Hidden dragons, crouching worms. O, mae Grosjean mor lwcus. Is never silent. Ac hefyd, os roedd e ddim am yr Halo, No fear. oedd e probably wedi na, cael ei decapitate neu rhywbeth. Sa'r crash barrier di peth am fydde. Neu so beth i te ben o. Cos rheswm y Halo yn bodoli di nath Bianchi farw chydig o flynyddoedd yn ôl. Ie. So, na. Sy'n dangos bent o saff ydi Formula 1 wan i be oedd o lle. Ie. Indecision is the key to Ond fatha, faint o saff ti o, oedd o 100% look. So the car di hitio fo y barriers mymryn wahanol, so fod yn stori wahanol de. Ie. It's one of those things. too soon to count your chickens. Let go with your anger. Unless they Well, so... horse research. Protecting your neighborhoods. Ooh. Where are we? You'll regret that. Oh, na. Eitha hapus do hwnna. Oh. Mae Mick Schumacher yn mynd i Do, mae'n has. gyrru am has. Mae'r ail dreifar has boi newydd Rysian. Mae o fatha nasty piece of work de. O, ydy yn yr un o blymyn Formula 2? Ie. Ie, Fatha gael ffrau efo ilio, ta just punch o. O, oedd e'n yr un oedd wedi cael punch-up efo... Ie. Y dad fe'n bian un o'r Dad o'n tracks. billionaire ynddi. Ie, a roedd e'n bi un o'r tracks, a wedyn trio ffeitio un driver oedd e. Ie. Na y carting, ti'n cartio, ti'n gweld ie? Mae hwnna'n nuts de. Ie. Mae hwnna'n... Boi ma'n cartio, boi Italian yn y World Karting Championship. Woo, jump. Ie, a roedd e'n taflu... Roedd taflu bit o car o. Ie, ydy hwn yn rhywun arall, neu ydy hwn yr un? Yndi, rwy'n arall yna. Italian, di hwnna. Ond mae y boi newydd has efo Mick Schumacher yn... nasty, sy'n neb lycio fo, mae'n dda. Be, Mick Schumacher? Na, mae Mick Schumacher, mae pob yn Mick Schumacher, mae'n fatha. Ie. Yn... Mae'n dweud PR trading a sort of 8 do, so... Ond mae, marzipan, dwi'n mwyn cofio beth ffyn. Marzipan. Mae'n swnio'n debyg y marzipan. Mae o fatha, bob dim, nath, mae gen dad o mines yn Russia, a o'na uffar, Christmas Eve un flwyddyn, nath un o mines collapsio, nath lot o bobl farw. A oedd o'n dal yn meddwl fod o'n hollol derbyniol i fo cael party yn y mansion y diwrnod wedyn. O, os ti eisiau sacrifice y cymeriad fi i lladd Nick o Barrel, na i cymryd e. Oce. O na, pa'i neud e fel na, ddo. Just... Dyna beth o'n i'n sôn am. Pa'i neud e fel na. Yeah. Patrolling the streets. Okay. Mae'n fine. Yeah, ni gyda'r game yma, come on. Ie, ble mae James yn cuddio? Dyna beth fi eisiau gwybod. The law. Brilliant. You're wasting police munitions here. You better over there, you idiot. Funny. Right. On it. Oh, fantastic. Ni gallu just gorffen e off nawr. Just yr un boi lletwydd na. Heb unrhyw problem. Let go with your anger.
fi methu. Ni just aros fanna fi'n credu. Di'r anreg fi ddim mynd i... Dynistrio. Beth fi'n seithi'r anreg? Trio fe. Bad Oh, news. yes! Sorry. Sorry, bai fi oedd hwnna. O'n i ddim yn siŵr cwaith o sut oedd hwnna'n mynd i I gweithio ma. know. Ond wnaeth e bendant ddim gweithio fel o'n i eisiau. Oh, dear. Oedd confetti just dod allan o'r un James. Ddim yn gwybod. Trwy pigo fel an eto, James. Na. Neu beth nes i, yeah, good. Seithi fe i ffwrdd o ti. Os ni'n gallu cadw i ffwrdd, fi'n credu bydd ni'n ffain fan hyn. Brilliant. Brilliant. Could be worse. Hwnna'n fantastic. Mae'n pwerus yn dyw e. Yeah. Oh my gosh. Wow. We could over here. Right, sorry James, oedd hwn gorfod digwydd. Hwn? Beth Yeah. yw hwn? Bydd fi'n nôl mewn munud. As you need to go on. Na, mae tro ti, o. Oce, o, wyt ti'n gallu just danfon bunker buster right ar pen fe. A wedyn mynd. O, mae di mynd. Brilliant. Oh, fantastic. When you gotta go, you gotta go. Ond mae fe'n just trienis bod un. Gwastraffu tro. Ti yn cael bunker buster te? Time flies quicker than an arrow. O, beth yw hwnna? Rhaid fi trio hwnna. Right, mynd mas ar hau fan hyn. Gobeithio. O, ti'n gallu... Ti'n gallu dismanto stwff bod e ddim yn goch di? Hardly a crime, or Fi'n credu. O, fi ddim yn gwybod. Fi byth yn wedi trio. O, na. Ti'n mynd. patrolling the streets. Seriously, fi ddim. So ti methu wyt ti? Na. Oh. Street Bydd hwnna'n justice. cool os gallai ti dismantlo stuff dy hun. Ie. Come on then. Go on, let's finish it. Bunker bust me. Dyma'r bit ar Mortal Kombat lle mae fe gyd yn grogi a maen nhw'n dweud finish him. Yeah. O, dwi'n sylwi. Allai'n crafftio achos dwi'n sgwyn worm yn fyw. Dyma ni, boys. Mae nhw'n galw hwn yn Mega Buster, so fi'n disgwyl pethau mawr. You cannot. Oh, dim ond Oh. Haha. Dal yn y game. Those criminals. Ydy Owain So yn scales bod- of justice yn hwn, lle mae health yn... Oh, allan. hwnna'n cwestiwn dda. Ond falle ddim ar yr un yma. Na. Na, dwi'n cael ffeindio fi. Keeping communities safe and secure. Oh. A frog in a well talks to itself. Come on, o. Constant dropping. Dach nôl. A new beginning. Oh, man. Oh, come on. Beth bynnag nes i ddweud I ti, fi'n sori, oce? Ydy hyn yn high? Mae'n just fel drawn out. Oh, man. Right, fi'n mynd I cael look ar y thing dismantle na. Dwi ddim gallu deall yn sut I dredu hwnnw. Ie, ti'n gallu dismantle o pethau, ti'n gwybod? Ie, a wedyn cael materials I creu fel pethau like mega buster. Ie. Ie, I suppose os mae digon o pobl yn chwarae, mae digon o amser dy ti I Ie. wneud hwnna. Yn enwedig os mae'r time settings ar 45 eiliad. Mae'n cymryd un go I dismantle fo ddim yndi. Dyna ddim peth dwi'n lycio Ydi. fo. Ydi.
So mae thing ti'n trio bildio, ella diolch yn viable, pwy ti'n cael o. Street justice. Decent. Let go of your anger. Oh. These could turn the war. They think it's all over. It is now. Right. Dwi'n dal yn salty am y gem dwytha. Ie. O gyda chdi ddim lle, o gyda chdi ddim hawl i ennill yn hynna. Na. Beth yw hynna? Really ddim. Bombs away. Ti'n iawn. O, na. Mae'n ffynnu bod Owain ddim wedi bod am 2 go. Ni dal... That's it. Good. Don't shoot an officer of the law. Wel, nawn ni wneud e... Winners. Ie, nawn ni wneud e un pawb yn erbyn pawb nawr. O hyn ymlaen. Bob yn y byd Morgan nesaf. Na, paid wneud e. Hei wna fy nhadau! Ie, ond wedyn, skipio. O, achos un Owain yw e. Owain wedi ennill achos fe... So mae fe wedi rhoi hei wna fy nhadau a rhoi... O, dwi wedi hwnna fydd. O, ti wedi gwneud hwnna? Oce. Da. Ond mae rhaid fi newid... thing fi, so fi ddim gyda'r un het. Oh, damn! Right, equipped now, haunted. Tan bod Owain yn dod nôl. Sy'n ti'n newid y het? Rhaid ti'n mynd allan? O, fi ddim eisiau gadael y lobby. Ie, fel da fi. Mae'n ffaff yn dyw e. Unless fi'n gallu mynd i profile. O na, hwnna'n profile ar Steam. Hwnna ddim yn helpu fi. Right. No. Down. So fi'n mynd nôl. O na. Sut fi'n mynd nôl i'r gêm? Fi di wneud rhywbeth nawr. Oh, sorry am hwnna. Rwy'n ôl. Ww! Did you unlock your, pirate hat? Ie, nes ti ennill. Ti gallu meddwl o, ti gallu credu hwnna. Yeah. Oh, man. Right, hynny could hwnna. Okay. Sut fi'n... New reward unlocked haunted. 50 hwnna. Ah, da. Ydy hwnna gravestone ni? I don't know, just mynd i gwasgu. Right, os ni'n gallu newid y settings Yeah, o, 50 yn gwneud cymryd e mas o fort mode, a just neud e i un o'r rai eraill. Mae'n edrych yn eitha diddorol, ond beth lan i chi? Dim ots da fi. Ooh. Gyda unrhyw Beth am preferences. hwnna? Yeah, Mae'n dda. yeah, good. Dal ar intermediate scheme neu eisiau newid e i... Yeah. Yeah. Mae intermediate yn eitha dda, 45 eiliad. Yeah, 50 destruction scheme. Fi'n mynd gwybod. Pro scheme. Alright, intermediate. O, di James wedi mynd. Fi'n credu. Fi ddim yn gwybod y resymeg, oedd e jyst yn mynd bloom a cicio fe mas, so... O, roedd fi just gadael efo, ddim dweud rhywbeth. Yeah. Mewn... Na, actually, mae James fel arfer yn dweud rhywbeth yn dyw e, ond, yeah. Tro ma naeth e ddim. Often comes in small box. Oh, damn. I don't know. Right. An arrow one Ie, shot. fi'n ffansio chances ni yn y Ti'n gêm nesaf serious? The i early bird chwarae yn yr yn erbyn yn lobby open a gweld sut ni'n Big bang. neud. Often comes in small box. Why are you, man? Wait a sec, pam mae doi yn erbyn... The only way of Ni ddim yn tri lliw gwahanol, ydyn ni? look to your enemy for a chance to succeed. Oh, O na. O, na, ie, dwi eisiau newid o. so mae Emrys yn erbyn fi a Tio. Ni methu neud hwnna. Ewch allan, come on. Na, rwy'n meddwl ti'n gydau, and just,
Just yr un lliw? Ydy e? Wel, edrych... I don't know. Na, fi'n credu mae fe fel... I don't know. Na, fel arfer ti ddim yn cael yr un... hwnna. Methu surrender o. Ti just mynd exit? Ie, ond bydd ni angen creu y lobby eto o'r popeth. O na, fi ni ddim, ydyn ni? Os ni just yn mynd Y game mod o, ie. Dwi'n modd ystod i Liberate, dwi'n modd o. Oh. Right, fi di... surrender o. Right. Ti angen neud e. Surrender hefyd. Just cael game break for it. Alright, tra then. Oh, brilliant. Right, shift a tab. Bada bim, bada boom. Dau mewn row, by stats ti'n amazing. Oh. Right, fi'n gwasgu hwnna. Fi'n gwasgu play game, mae ddim yn galw fi mewn. O, na, mae ddim. Mae Emrys mewn. No. Ie, fi... Mae just yn temperamental. Only good players allowed. Great. O, dyma ti. Fi'n credu fi mewn O. nawr. Ah, Ie, dyna ti. mae'n gyrraedd. Good. Mae hwnna'n edrych yn diddorol. Byddwn ni'n mythi abusio bunkebusters. Ti eisiau bod mewn lobby a cael game mwy? Neu ti eisiau ni just neud 3? Just neud 3, rwy'n meddwl. Okay, neud 3 am nawr, yeah. Cool. Ti eisiau gwneud 4 worms neu 5 worms? Neu mwy? Ie, gall ni. Gall ni neud 5. Neu 4 yn nice. Mae'n mynd i cymryd amser i giro pawb. Tiod, i bawb, i rhywun. Oedd hwnna'n swnio'n well cocky, ond oedd ddim. Unio fel nes i glod o. So ddim ffordd all wedi gallu clod hwnna. There is no audience. What? 50 placement hwnna? Ti jocan? O, na'n ffodus. This is ridiculous. Oh, I don't know. Ti ddechrau. Your growth hides nothing. Careful now. Oh! Overkill oedd hwnna. Unless an idiot Yeah. it won't be cured. Wrth ti'n mynd i fewn i'r crafftio yma, beth dwi'n sylwi di, ti'n mynd rili'n gallu crafftio lot, cos ti'n mynd nhw fel tiers of rhywbeth, tiers of worm. Yeah. Cos di tiers of worm yn bodoli yn... Smoke without. Mae o'n... The novice luck. Oh no. Oof. A frog in a well talks to itself. I'm on it. See ya. Oh. Put your mouse where your money is. Out. Big bang often comes in small box. Let's go. Every proverb is the child of experience. Oh. Good medicine sometimes tastes bitter. Oh, pro shot. Nice, Owain. One Quality. perfect shot is all it takes. Big bang often
often comes in small box. Ooh. Grasshopper learn much. Less haste, more speed. Ti'n gallu crafftio tra mae rhywun arall yn cymryd go nhw. Yeah. Ond ti'n mythu... Ie. Ond dim fatha fama. Dwi'n mythu dy fama fanna. Ddim siwr. Like a bird, talk is cheap. Always do your best. Is this a place of tranquility? Bad news travels fast. There is no audience without performance. Oes modd? Ie. Mae un o'r botymau yma yn gallu dangos beth yw bywyd pawb. Chi'n gwybod beth yw e? Na, rwy ddim. Na fi. O, fi gallu gweld yma botwm Kevin ar Xbox fi. Hwna'n handi. Okay. Beth ydw i'n mynd i wneud? Right. 3, 2, 1. O. Close, but no cigar. Big bang often comes in small box. To swing forwards, you must fall back. Is this a place of tranquility? Ti'n gofio fod ti'n gallu mynd fewn i'r buildings. Rope ties nothing. Beth, sorry? Ti'n gofio fod ti'n pobl gallu mynd fewn i buildings. Ond o'n i'n meddwl hwnna'n wal. Yr ddilad e. A frog in a well talks to itself. Oh. Every gift is a present waiting to Oh! Diolch, duwiau Worms, rwy fi tank. To swing forwards, you must fall back. Time heals all wounds. Sorrow. Oh, Beth oedd hwnna? Stuffed turkey. oh no. Beth? Stuff beth? Stuffed turkey. Trekkie? She stuffed turkey. O, stuffed turkey. Beth Ie. beth Is i hwnna'n mba, is i aberthu un o Holy Grails fi yn mwyn adeiladu fo. O.
I'm out of here. Oh, silly. Oh, now what you doing? You gotta jump up there. Do the Mickey Right. jump. Oh, no. Oh. Then... That's right, you gotta do the jump. Remember? Good old Uncle Mickey taught you. Ti'n creeper pawb mas na. What do you mean? I'm a Please national do treasure. make I got 3 theme parks named after me. Close, but no signal. Like you see, you come to Disneyland, say that to my face. Be grateful. Yeah, I'll set Goofy on you. Bydden ni ddim eisiau mynd I Disneyland os o ti yna. O, gyda'r llais yna. He'll show you. You know, the last person that disrespected me, he ended up on the Bydden ni Thunder ddim yn Mountain. gadael chi'n agos I mhlant chwaith. Just y llais yna yw e. What about Oh, my wow. voice? You got a problem with my voice? Ugh. Wow. Bad news travels fast. Wow. Wow, wow, wow. Wow. All's dropping do not steal. Wan Emrys. Ger amdani. O, ti'n mynd I danfon dafad? Emrys. Ti'n hollol nuts. No! Yeah. What? Wow. Oh O'n I ddim my yn gweld God. hwnna. What a shot! Y gweledigaeth I gallu gweld bod hwnna'n mynd I gweithio. What a class! Chwarae Dwi'n meddwl teg, di roed, chwarae teg. di dafad y roed yn y ffordd dwi isio y blaen. Na. Yn Worms ag yn real life. O, ydy'r mwydyn yn... Beth yna'n symbol am? Ti'n angen gwella aim ti. Ti'n cael yr ochrau'r tŷ bach, ydy? Get it in the hole. Where's the stone? Right, beth... As you need to go on. Na, sneb wedi ffonio eto I Owain gwrando. Diolch am dilyn, Stephen Rees. Hei. Diolch. Oh. Ydw fi gallu thread o'r needle fanna? Na, no way. Bydd chi'n nuts I wneud hwnna. Sa chdi'n legend, chi'n gallu? Na. Mae hwn yn silly. Ti'n mynd I dyfaru fe. Stem point. Learn from your mistakes. There we go. Diolch am dilyn, Stephen Rees. Croeso i'r crew. Croeso I crew am chwarae. A short rope ties nothing. To swing forwards, you must Right. What an either. O, ni'n dau I ffurf o'r gold yn lynwyr ni am y blwyddyn. Ydyn ni? Yeah. Oh, class. Ni nawr ar 218. Oh! the art of Nice. fighting with fighting. Oof. Let's go. Okay. Success has many friends. Fire! Nice. Oedd hwnna ddim di gweithio fel o'n i eisiau, ond Shot. mae bach o buffer. Ding. That hwn yn way overkill am hyn. Sleight of hand is not sleight of thought. Ie, ti'n gwell off
neud e o fanna. Let go with your anger. O. Chwarae teg. O. Yeah. All good things must come to an end. Decent donna. Ti lot o health, does yma? Sorry? Ti efo lot o health? I do. I do. Always do your best. Yep. Chi di bod yn brwydro fe allan a fi jyst wedi bod yn cadw mas o ffordd. Bod yn dig. Over matter. Big bang often comes in small rocks. Nawr. Hwn yn mynd i bod yn I'm on diddorol. Sut dwi'n gallu neud hwn heb brifo fy hun. Actually, falle na There just is no smoke without fire. neud... O, crap, dwi'n gweld chdi fyna. Fi ti angen bod yn goflym fan hyn. Fi ddim yn siŵr beth i neud i fod yn onest. Blast! One. Ti'n Blast! dweud hynny, ond beth hoffwn i neud yw cael e yn bownsio ar y main yna. Oh. Oh, unluckus. The art of fighting with Ah, well. Neu cael e tro nesa. Big bang often comes in small box. Oes gyda ti shot arall? Na. Na, dim ond dau. Na. Na'n ffodus. Un i ffwrdd o torri trwy. Every gift is a present waiting to be. Beth yw'r pwynt? Big bang often Bod comes carfon ar yma pen. Yes. To catch a cub, you must enter the hiders. Hey. Don't think. Feel. Cool. Supplies. Ooh! O, y boi na fe. Sy'n ngofio am fe. Like a bird, talk is cheap. A new beginning. Hi. Hup. 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 Ti'n mynd am y... Be ti'n neud? Ddim siŵr ar y foment. Bai teleporto fyna. A'r boys fel Mine. oil drums sy'n hawdd i bwyd. O'n i'n meddwl, be ti'n neud? Please. Falle ti angen gwylio rhywbeth ar y teledu am 10 neu rhywbeth, ond paid marw fel na. Oh god. Short rope ties nothing. Okay. Watch it. Short rope ties nothing. Game here full of like life. Turkey, fi ddim wedi gweld hwn yn cael ei ddefnyddio o blaen. Na fi. Waw. Whoa. Hwnna'n impressive. Da bod wedi cael ti nôl fel. Ie. Revenge is sweet. Waw, 85. 85. Fi'n mynd i creu cwbl o turkeys fi'n credu. Waw, waw, waw.
Wel, ti'n cael ei ddechrau. Dydy turkey boy fan hyn. O na. Actually, na, neu just taflu lawr grenade i You ti. make up your mind. Fi ddim eisiau hwn mynd yn wrong. Fire in the hole. Oh, you bugger. Oh, naeth hwn mynd yn wrong. Oh, God. Oh, fantastic. Oh, class. Oh, naeth hwnna codi ysbryd fi. Oh, Unlucky. brilliant. Constant dropping. Where's the stone? There is no audience without performance. Iawn, plan fi di newid on. Dwi'n eisiau ennill, dwi'n eisiau Morgan golli. That's my Oh, plan. Emrys, please. Mae'r gem gyntaf na dal yn ffaith yn Chwerw, mae'n chwerw. Yndi. Ond ni'n meddwl ni well person ydw i ddim. I see your true colours shine. Like a rainbow. Here today. Bow, bow, bow. And that's why I Time love flies you. quicker So than don't be afraid to let them go. Do do do. Do do do. Are beautiful like a rainbow. put your mouth where your Do do do. Oh, Cletus! Ah, dang it. Oh, my Emrys yn mynd I lladd ti nawr. Oh, no. Oh, no. Damn. I made a calculated decision, but boy, am I bad at math. Oh, dear. Oh, he ain't gonna get me. He ain't gonna... Oh, Dang it! class. Am gywirdeb, eh? Ah, mae ddim wedi bod yn pin. Right. Oh. Oh. Bah. Right. Down to me then. I'm out of here. Hi there. Ah, cover. Getting stronger. Right. Felly fi canolbwyntio nawr. A ddim chwarae'n biti. Aim hits the target. Watch this. Oh my god, idiot. Silly boy. Oh. Pam nes I wneud yna? Silly. Fi ddim yn deserfio I ennill tro yma I bod yn dig. Wedi bod yn chwarae'n rubbish. Oh, decent. Oedd hwnna'n... Threat oedd e fel warning. Yeah, a paid o'n no. Warning shot across the bow. Peidiwch chi am heiddio. Oh, some jetpack. Crap. Blymin' hell, rwy fi ddim newid... Pam oedd fi ddim yn newid i'r Captain Picard? Picard? Dang it. Dang it, Julius. Wow. Oh my god, mae fe properly ar mission just I curo fi. Fi gallu gweld nawr, but ffaith bod e'n gallu gweld ti fyna o, a bod e'n mentro rhywbeth really risky gyda ninja rope, Oh! just I cyrraedd fi. That's ridiculous. Right. We were Right, falle mae dy fi vendetta I ti ddim ennill hefyd Emrys nawr. O, ni. now. This means... Oh, sut mae dy ti'n arall? Oof! Oh my god. Yes. Yes, I marw hwnna'n... Ow! Unless the audience dies,
Nath hwnna brifo. Jesus. Oh, Jesus. No. Hwna dod yn ar y meddwl fi ys each. Ti'n beth? Let's go. Ti'n gwybod be? Fi'n really messed up nawr ydw i. Oh god. Okay. 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 Oh dear. So unrhyw gysau i chdi, o'n i'n planio nid mor dda fel ninja, a bod ni'n dysgol, mi'n just mynd fewn i'r môr. Oedd hwnna yn impressive i fod yn deg. It's like Spider-Man on Biden. Spider-Man, Spider-Man. Spider-Work. Right. Biden Rhaid fi pre-copy. meddwl yn tactegol nawr te. Ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba. Yeah. Could fi am... Rwy'n resol mae dyn pre-copyn. Ddim yn swnio'n mor superhero-y. Na, ddim quite yn dwi. Na. Sa Spider-Man yn cael ei creu heddiw, so hwnna mae'n swnio mor dda chwaith nesa. Na, mae ddim. Ddim really, ydy. Na, Spider-Man. Ie. Wel, ie, ti'n iawn. Mae rhaid i dechrau rhywbeth. Spider-Man. What is a Spider-Man? Ond Ie. fi'n credu mae What rhywbeth projects awesome. Justice, a spider? Ooh. Ie. Ie, mynd yn y dŵr, o. Go on. Na, Dang it, fi rwy'n ar meddwl mission fi i lladd gallu. Emrys nawr, sorry. Gad ti... Na, joc, fi ddim. Na i just cymryd y shots fel maen nhw'n dod. Dang it, Ti'n gwybod mae hwnna ddim yn mynd i gweithio? Ie, dyna ddim yn Surely gweithio. nawr. Oh, please paid wneud hwnna. Please paid. Ti'n gwell na hwnna. Okay. Fair enough. Right. Oh no! There is no audience I don't know. without I don't know. performance. Success has Oh, rwy'n really eisiau McRib. pupil. Rip o McRib. Na! Paid! Mae gen i really cool crafted thing rwy'n really eisiau defnyddio. Oh! Oh, yes, i ma. Dau. Mae'n dau. Gadael fi fod, Morgan. Actually, fi yn hanner tempted i gadael ti fod. Byddai'n dod am ti. Ond mae hanner y fi ddim, so... Ie, os ti ddim bydd yn dod am ti, ond os ti yn, byddai'n dal dod am ti. Yeah. Os ydyn mynd amdano, chdi'n mynd am y kill, da. Oh! Oh, bad form, bad form. Cuddio o dans. Ie. A sdim angen i... Fi na di Cunning. mynd toe-to-toe efo chdi yn y battlefield, ti'n cendig i ffwrdd. Put your mouth where your money is. Wel, come on, dim ond un sydd â fi ar ôl, mae ydych chi fel 5 neu 6. At your throat lies nothing. O, dyma'r un. Pro gamer moves yn dod mas nawr. O, pam ti ddim yn baseball o fe bat o fe mas? Overkill! Oh, Na, paid! Just defnyddio'r punch. Okay, never mind. Ti... Oh, na! Please, gwasgu... Oh my god. Ah, dyn nhw'n poisoned. Ti wedi just bwrw fe yn y dŵr. Dwi'n fod yn ofnadwy. Dropping. Where's the stuff? Oedd hwnna'n rubbish, ie. Yeah. Oh. Hwnna'n mor disappointing. A mae fe just fanna nawr, i gael ti nôl. Paid wneud hwnna ti'n mynd i brifo dy hun. O, na, dwi ddim. Bad news travels fast. Mae fe wedi chwarae hwn o'r blaen. Beth yw... O, falle gallu cymryd mas... O, dau! O, na, mynd am y long shot. No way, bydd hwn yn byth. Ie, mae'n mynd i wneud e.
Oh! Oh no! O, Beth sut oedd nath hwnna digwydd? Fi'n credu oedd yna bach o terrain. neu Ie. rhywbeth. Let's go. Oh, god. Right. Tacatang, tacatang. Beth ydw i'n mynd i wneud? Wel, mae'r boi yna mynd i marw'n araf. Chi'ch dau fan hyn. So... Dwi'n credu mae rhaid i fi wneud lot fan hyn. Gorfan allan da hyn i gael sneipio ni. Yn tactegol, dylen ni jyst aros fan hyn. Dyna bydd y syniad gorau. Ond ydw i'n mynd i... Mae Emrys bydd e'r mission i llafu, fi'n gwybod fel taken. Ond... Dwi ddim yn credu... Ti ar dy deathbed wyt ti isio dweud i dy blant fel hyn o'ch ti'n chwarae Worms? Ti'n beth, byddai jyst yn dweud wrth nhw, nes i ennill pob game, so... Ie, ond mynd o'n eich di, sut nes ti ennill dad? A ti dweud... So nhw'n mynd i byth Fatha gofyn wyn. hwnna, achos byddai magu nhw fel... No! Oh! Jesus. Rwy'n fi'n trio cer allan o'r... Oh, fantastic. Oh. So yeah, os fi'n cadw i ffwrdd, neu di just lladd dy hun eventually. So. Rwy'n fi'n trio cer allan o'r blwmyn tank ar rwy'n seithi fe. Right, mae hwn nawr yn penderfyniad mawr beth mae Emrys yn mynd i wneud. Mae fe'n marw'n ar o bach achos mae wedi gwenwyno. Mae Owain fan hyn, Captain Kirk, ar ôl. Fi lan y top. OK, Mano I Mano. Ti'n mynd i marw, boi. Boring. Boring. Fix the problem, not the blame. I'm on it. OK. Dwi ddim hyd yn oed yn credu ti'n gallu mynd trwy'r twll yna. So... Neu just aros nes bod ti'n marw, fi'n credu. Ydych chi put me out my misery? Sa chdi ddim compassion? Na. Ti'n legitimately cloi fi fewn? Yeah. Ti'n mynd i marw marwolaeth hir a poenus, OK? Just... Dyna yw eich tanged, y gêm yma, ond falle gêm nesa. No, pwy sy'n gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd? Fi'n cofio'r gêm yma. O ti'n cofio'r gêm diwetha, ddo? So. Ynddo. To swing forwards, you must fall back. Oh. Collect the water while it rains. A short rope hides nothing. O, mae'n mynd am y iechyd I gyd. Mae'n syniad really dda. O. Woo! O, mae dy ti'n arall. Ti'n lwcus. Defnyddio fe eto. Yeah. To swing forwards, you must fall There we go. A ti'n gallu lladd fe nawr. greatest power. Go on. Time O, flies ti di gysrafu quicker hwnna. than an Go arrow. on, go on then. Dwi'n only weithio fe'n gilydd. Dwi'n mynd I farw unrhyw e. Oh no! Oh my god, ti'n lladd. Yeah! Ti'n well na. Go on, go on, go on. Lawr. Na, ddim na. Oh. Bad news travels fast. Yes! Da Da iawn. iawn. Class. Good. Good. Just... Yes, sir. Effort dewr gyda fi. Os dwi'n dweud yn hyn. Oh, sudden death wedi dechrau. Uh-oh. Okay. Okay. So... Ooh, ooh. A ripple can't start without a Did he just really skipio? Yeah. Be grateful for gifts. Fi eisiau gweld beth ti'n mynd I wneud nesa. Start as you want to go on. Bombardio y bit llyn si farw. Right. Y grenades. Dwi'n credu o profiad best chance fi fan hyn yw I ti lladd dy hun.
Fi gwybod ma'n o'n harsh, ond just gyda fi's teimlad. Be ti'n mynd i neud hwnna? Achos fan hyn nawr, be ti'n mynd i neud? Be ti'n mynd i neud? Be ti'n mynd i neud? Ti ddim yn gallu ffitio trwy'r gap yna. Ti'n mynd i cymryd fan i go. Ti'n mynd i roi'r mantais i fi. Oh! Let's go. Ie, fi'n curious i gweld beth ti'n mynd i neud nesaf. Mynd i dynistio ti. Ond y beth Go rwy'n on, gwneud, go on. Edrych ar hyn nawr. Go on. Absolutely. Just... And you begin. Fi'n aros i weld. So mae dy ti... Pwy e iechyd ys ie. Ar hyn o bryd. Ok, 107. Rwy'n mynd i ennill. Yeah? Yeah. Okay. Cover. Okay. Be sydd dy ti then? Pa move sydd dy ti sy'n mor pwerus? For the chance to succeed. Gweld, hwnna ddim yn mynd i cymryd 107. I ffwrdd o fi. Na. Na. O, sy'n lyfr, sy'n chdi fel turkey neu beth o'n. Ie, a fi. Start as you need to go on. Hallelujah, okay, fine. To get it hard, Ond, O, eto! vehicle incoming. Mae heb di dynnu... O! Pam ydi e ddim wedi mynd bant? Ar y go wedyn, mae'n mynd off, ie. ie. Oh, come on, mae'r event really unwanted present. Flawless. All good things must come to an end. Ydy'r bo... Dyma ni. O, game da, boys. Disgwyl tan dwi'n actually'n trio. A dy gyna fydd i'n... Fydd y gwen yn stopio. Na, beth ti'n gwybod beth? Fi'n credu... Mae dy fi fel visions o chi yn ymarfer yn y nos, wneud fel special moves, tactegau, pro-gamer tactegau, a wedyn byddai'n colli pob game o hyn ymlaen. Ie. Beth os then, mae 15 munud ar ôl, beth os ni gyd yn rhoi un hunain un worm yr un, right? Yeah, go on. Ond ni'n dweud lot o worms a cael yr un efo bob dim yn efo. Ie, ond y thing yw, chwarter awr a bydda rhaid i fi mynd i gwely achos mae dy fi curfew fy Ngwraig. So, beth yn ni eisiau tybio yw, os ni'n neud, ni gyd yn cael un worm, a wedyn... Dwi'n meddwl full wormage efo 4 yn dŵb yn chwarter awr, de. Ti'n meddwl? Dwi'n meddwl. Oce, o go on then. Mae gathon ni gêm na efo bob dim yn Armageddon yn paren hir iawn, de. Oce, fair enough. Ti'n gallu rhoi dy hun nôl i 4 then? Oh. Yeah. Ah, funny. Full wormage? Ie. Full wormage, go on. The works. Fi ddim yn disgwyl ennill y game yma i bod yn deg. Fi'n gallu teimlo'r yr anger wedi dod i pwynt nawr lle, mae fe mas. I don't know who you are. Mae'n ffordd o chwarae worms, yn beth y lledu, ti'n mo chwarae fo'n iawn. You Oh begin. no. Brilliant. Oh my god. What? Oh, that's Oh my God. ridiculous. Full wormage. Edrych ar hwnna. Oh my gosh. Beth Pwy di yw hwnna? glas, pwy di gwyrdd? Rwy'n gwyrdd. Beth, Ti'n gwyrdd? beth yw Minions? Liberty Strike? The novice Clem. Ah, it's bound. Brilliant. Right, dyna un. A dyna 2 y cymeriadau fi, mae'n
man. Slot yn gwybod. Dawn Emrys, dechreuad y ddawel. Supplies. Yna ormod o Joyce yma. Ydi. Ie. Fi ddim di trio nhw i bod yn deg. Hwna'n fi. Oh, flip. Yeah. Concrete angry donkey yna, great. Dwi'n mynd am... Eat this. Oh! Gosh. Survive. Survive. Perfect. Oh my god. 414 damage. Illa ddim. Oh man. Every gift is a Oh my god, mae gyda ni unlimited o bopeth though. Wfol Wormage. Nice. Ie, dwi'n meddwl ond cael un concrete donkey un. Okay, yeah. Oh my god. So nhw'n marw, maen nhw jyst yn cario ymlaen mynd. Lawr. even monkeys fall from trees. Wow. Be oedd hwnna? Wow. Liberty Oh my god, strike hwnna. Liberty Strike, roedd hwnna. O, Right, so pwy yw... Pa lliw yw pawb? Be sy'n digwydd? dwi'n coch. Dwi'n sticio. Dwi'n methu... Oh. Ie, beth sy'n digwydd? Sut dwi ti'n... Mae'n styc ar gwyrdd i fi. Ie, ti'n Um, gwyrdd? Hwna'n be sy'n weird. digwydd? Rwy'n heb di... Hwna... Mae'r Ti'n gwyrdd? cloc di stopio. Ie. 28, 58 i fi. Ti'n meddwl bod hwnna'n rhywbeth i wneud gyda'r move? Liberty thing? Na. Rwy'n methu gwneud yn rhywbeth. Let's go with Oh, dyna fe. Oh, right, there's bach o lag. Dyna gyd. Right, un o... Oh, god, ti'n gallu gweld pwy sydd... as you mean to go on. Oh, god. Beth di hwnna? Seriously. Oh, Here we go. Wow. Oh, come on. Sut ti'n troi o? tab. Un o'r top buttons fi'n credu. Un o R1, R2... Tab, Oh, ie. fi ddim gwybod... Oh, na. One gets O, be? Oedd hwnna ddim mor dda, ni'n disgwyl. Oh my gosh. one perfect shot. 99! Mae'n cael dim damage yma. Oh yeah, Captain Picard yn lwcus fe heb di cael ei bwrw. O. Oh no! Oh, na lwcus. Grab it. Oh, diolch health crate. Ready. Reit trwf. Yeah. Right, beth sydd dyn ni? Magnetic, goat on a rope, megabust, Beth yw'r un fel Thing of Justice yna? Ble mae hwnna? Dwi'n meddwl bod dan yn y game yma, dwi'n meddwl ydy. Beth oedd e? Scales of Justice. Scales of Justice. Ie. Yeah. Sy'n level o health pobl. Oh. Oh, yeah. Mae yna minions yna. Beth di minions? Heb di gweld nhw o flaen?
A fi jyst wedi rhedeg allan amser no. Choice yn overwhelming ynddi. Ie, ti'n gwybod beth, Wel, ie. ges I bach o overload fyna. Fi'n mynd I cael look nawr yn ystod y go-ti, beth... Achos pwynt yw, yn crafting, does dim lot o pwynt, achos mae gyda Na. rhywbeth. Ie, beth yw minions? Oes rhywun yn mynd I trio'r minions? Mind over matter. Ie, does na ddim lle diogel I mynd I, really, os Mae ddim yn gwneud unrhyw beth. Put your mouth where your money. Ond dwi'n methu gwneud... What? Okay. Always do your best. Rwy'n fi'n meddwl rwy'n fi gallu symud ar ôl teleport yna. Rwy'n fi'n cael ei galw safe teleport. Oh no, Armageddon! Wormageddon. Dyna... Hwnnw yn wahanol. Oedd hwnna beth o'n i'n edrych y peth nesa. Dyna bydd y next movie hefyd. Oh. Yr Armageddon. No! Pwy di survivio hwnna? Oh my god, dwi'n meddwl Morgan di survivio fo. Cos yr un 178 chdi gael... Ie, Morgan heb di cael ei bwrw o gwbl. Beth? Mae siawns eitha da da fi fan hyn. Page of dweud hwnna. Na, ddim really. Siamai Ciaran. Croeso I stream. God. These could turn the war. These could turn the war. Sut ydi pethau efo ti? Right, I'm on it. mas o fan hyn. Oh god. Dyna ni. I'm out of here. Dwi'n mynd am... Mae hwn yn penderfynu'r eitha anodd. Marfa Katara. Nice. Ie, mae wedi bod yn dda. Mae Morgan wedi ennill pob game. Fel arfer. Wedi mor close. Wedi mor agos at Cyrfem yn un o'r games. Ond rwy'n ennill efo'r un worm ar ôl. Rhywsut. Holy Mine Grenade. Move it. Ie, ni'n just gwneud full wormage nawr I gorffen. Ie, so fi'n mynd I ennill nawr. 3, 2, 1. O na. Oh, go on. Even monkeys fall for No! Pwy arall? Ie, I don't know, there's dwi'n no way fi'n allan. mynd I... Dwi di marw. Ie, mae Emrys yn mynd I ennill yr un yma. O, mae'n fi dal yn fyw I to go hwnna. O, da iawn. Old droppings do not sleep. There is no audience without performance. Right, fi'n mynd I cael look nawr. Beth yw'r options? SG Magnetic Rope, Goat on a Rope, Stuffed Turkey Surprise, Liberty Strike, Minions, Kamikaze, Mega Buster, Electric Sheep, So be? Yn ein minions go bidio. Ew. Sentry. Beth y byd Ie, oedd go hwnna? on. Ming Vase, Sheep Launcher, Training Shotgun, Flaming Bat, Sentry Gun Light, Newbie Rope. What the hell? Fi'n hoffi. Swn. Wow. Party Bloom, Swimmageddon, Ha! oh my god, lol strike. Perhaps nhw'n beat y lan worms nhw'n Ie. gweld neu Dwi'n meddwl mynd dros dy hump. Dwi'n meddwl... Ie. Oh, mae hwn yn tricky nawr gyda'r holl opsiynau. Beth I wneud? Ie. Armageddon dwi'n ei ffes gynnach chdi. Ie. O na, ni ddim defnyddio hwnna eto.
Cadw mas o Min ffordd. Vance. Balloon. Come on. Oh! All good things must come to an end. Ie, O, os gafon ni dwi'n colli'r un yma, wan. So ti'n mynd i colli Yes, fi'n ni'n yma? colli. Come on. Os ti'n So colli ti'n hwnna. mynd i... Mae'n anoddach colli na ennill fan hyn, come on. Hide nothing. Oh my god. Mae'n agos. Oh. Boring. Ie, game dda, Emrys. Ges ti dy ddial yn y diwedd. Bravo, bravo. Dwi'n mynd llach na dda. O, na. An eye for an eye. Ie, ges ti fi tro na. Na, ti... Na, ddo? Supplies Yeah. are here. O na. O na. Ti dal mewn, Morgan? Okay. Mae hwn yn mynd i bod yn diddorol nawr. Os fi'n gallu neud O. hwn yn gywir. Ond dwi sa'n gallu fforddio cocio hwn fyny. Be fi eisiau yw... Ble mae bloody... dyma ni. Shotgun. Classic, fi gyda'r holl options yma. Ond... I fi... Dim byd yn curo'r... Na, di hwnna'n mynd i brifo fi ddo. Fast. O, falle. Please. Please. Na, dwi ddim. Okay, fine. O, na. Na. O'i ti... Na. Ti'n... O, o'i ti'n o difri. Come on then. Na. Na. Yes! O'i ti'n o difri! Ti di ennill! Eto. Ole, ole, ole. Feeling hot, hot, hot. Beth ydy yn mynd i cymryd i curo ti, Morgan? O'n i'n 3-1 ar un bryd. Ie. Wel, rwy ti'n... Game stupid. Dwi'n gwybod i boi na mission i regi, ond y game yn effing stupid. Rwy ti'n llaf 2 o'r worms fe. Ar y tro Mae gyntaf. hwnna waith ar game gynta. Ie. Ti o beth o'n i'n hoffi mwyaf am hwnna, nes i gorffen e gyda shotgun, sef fel y boringest, Yeah. fel standard weapon gallu ti defnyddio. Mae fe'n perffaith, 10 o'r gloch, o ti'n iawn, o'n i wedi llwyddo. Ti'n- O, oedd hwnna'n clas. Ti'n dal ar eich crown o'r king o Worms W.M.D. Oh yeah, Oh. god. Boom. Fi yn caru, ti'n o beth, ges i diwrnod hollol rubbish ddoe, a mae hwn wedi fel Did it? flipio fe, a fi'n teimlo'n really dda nawr, so, yeah, diolch pawb. Da. Da iawn, Morgan, da iawn. Da iawn. Mae Yeah, dwi'n eisiau cyfadda chdi ydy'r Worms, pwy o'r gorau. Yeah. Fi'n rubbish ar pob first person shooter, rasio, na i cyfadda fe, 1v1 fighting, ddim eisiau gwybod, ond Worms, yeah, come on, bring it on. So, nos Sul, Ciaran hefyd, sy'n gwylio Among Us. So, os ti eisiau dweud wrth ffrindiau chi, fi'n gwybod oedd cwpl o Lily May a pwy y person arall. Fi ddim yn cofio enw'r person arall, sorry, Ciaran. Ond os ni'n gallu trio cael 10, na i rowndio fyny'r troops gyda Rhys, tio'r crew yna, a gobeithio gallu Ie. ni wneud eto. Tio beth, oedd y thing Halloween na gyda ni'n gwisgo fyny mor gymaint o hwyl. Oedd e gymaint o laugh. really good. A cael ymateb pobl yn trio twyllo ar camera, oedd e just yn really fun. Yeah.
Fi'n keen I ni cadw mlaen gyda... Ti'n gwybod fel ti gyda nawr ar y set-up, lle ti gyda'r webcams o gwmpas, a ti gyda'r thing yn y canol. Fi'n ar gyfer Among Us, mae hwnna'n gweithio'n really dda, fi'n credu. Yeah, definitely. Okay. Ar y game I efo loads o pobl. Mae'n gweithio really good. Nhw yw'r gorau. Dwi'n newid sylwi pan dwi wedi colli, dwi'n newid cael GeForce Nvidia update. So dwi'n meddwl graphics fi'n rhan. Dyna fe. Oedd o ddim yn game, o gyfi ddim game ready drivers, sorry. So. Right. Mae'n newid o fyny wan hyn. Right. Yeah. Oh my gosh, mae Morgan wedi troi mewn I, like, Ghost. Ydw I? He's ascended. Star Trek. Beam me up, Scotty. Right. Oh yeah, fi'n gallu gweld e nawr. Okay. Oh, they're horrifying. Let me refresh it. Dyna ti. Ti'n nôl. Wel, diolch am gwylio pawb. Yep. Ie, rwy'n stream da. A bydd ni'n Yeah, gweld nes I i joio gyd hwnna. yn y stream nesaf. Yep. Hwyl fel. Iawn, pob hwyl. Ta-ra, ta-ra.